greet each and every one of you in Jesus' wonderful and lovely name. And especially those who are joining us on social platforms. May the Lord touch you and bless you and be with you as we have gathered this morning. Mag die Here ieder en elkeen van u kom aanraak en kom seën vandag, soos wat ons hier saam gekom het. Een van ons geliefdes, een van ons jongmannetjies, vanmorgen in vroege operasie. Geef, die net nog 5 vorentoe kom met George, en die kan julle saam met Boetie vorentoe kom. Ek wil net saam met julle bid, saam met hom bid. Want die ene moet ons weet, is God is in beheer. En God doen die werk. Môre hoef jy bang te wees vir niks. Want die Here gaan saam met jou. Hy hou jou hand, soos mamma jou hand hou. Hou die Jesus jou hand vas. En kom hy saam met jou, om jou ook deur die operasie te dra, en jou ook volkome te genees. Maar George, wil ek ook vir julle, gee die Here krag. Dis nie altyd maklik vir 'n ou nie, dis nie maklik op 'n ouer hart nie, maar weet dit ook vanmorgen die Here saam met jou, en ook vir julle gaan ondersteun. Moet jy vir jouself eers met hoe, en dan gaan ek saam toe bid ook. Jy vertrouw in die naam van Jesus, en bid dat die Here sy beskerming en genesing op jou lichaam sal wees. Here, kom nie die oomblik in ek leef, geef vir die voete neer. Dankie dat ons kan weet. Here, die woord is die waarheid. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar die woord sal nooit verbygaan nie. En die woord sê vir my, ek is die Here wat julle gesond maak. U sê vir my, aan hulle, aan die sulkes, die kinders behoort in die koninkryk. Here in die koninkryk staan geen siekte, geen pyn, geen kwale, geen ongesteldhede nie. En ek wil bid, Here, dat u deur hierdie liggaam sal vloei, en dat u vir ons sal aanraak, Here, van sy kop tot op sy voete toe, en Here, dat u hom deur hierdie operasie sal kom ondersteun en onderskraap. En Here, dankie dat ek die dokters, die verpleegpersoneel, en almal aan die voete kan neerlê, en die hande kan plaas, o Here, en kan weet, en doen ook die werk deur hulle lewens, en deur hulle hande. En Here, mag hy na die tyd, minimale, tot geen ongemak en pyn verdier nie. Maar Here, ook so, kom ek dit wil ek nou ook, vir Larika en George en die opdra. Ek bid vir absolute kalmte, en vrede, en rustigheid in hulle harte. Here, in totale wete, U is Immanuel, God met ons. U is saam met ons, U is saam met ons seun, en U dra hom deur. Want dit U ook vir hulle so versterking en omarming, en dat U ook vir hulle God is van naby. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Mag die Here ieder en elkeen wie onderstel is vanmôre, dit dalk hier saam is, of hulle wat net aanlyn is. Anybody that are ill, Lord, that you will touch them, for we know and we declare that through thy stripes we are healed. We honor you, thank you for it, in Jesus' wonderful name. Amen. Amen. Dankie julle hoor. Het jy al op die punt gekom in jou lewe waar jy nog is van die always? Have you grown weary and frustrated with imitation, whereas your heart longs for the so-called, if I may put it in all respect, the real deal? Where you really long for God's will, presence, and purpose in your life.
If you answer yes to this, then I want to invite you to open your ears this morning. Want dan is die woord definitief vir jou bedoel. As jy nog nie op daardie plek gekom het nie, is dit my gebed dat ons daardie punt sal bereik. Want die Here het 'n oproep tot sy kinders in hierdie dae. 'n Oproep om reg te maak met hom. Get right with God. Not in a subtle way. Nie in 'n oppervlakkige manier nie, maar waarlik. Get right with God. As jy die Bybel saamgebring het, wil ek jy nooi om oop te maak in die eerste boek van Samuel, die 15de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 23. We're going to read from the first book of Samuel, chapter 15, from verse 1 to 23. In Samuel, die 15de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 23. 1 Samuel 15, from verse 1. It might be a story which you have heard many times. It might be a passage which you have read many times. But I want to invite you to allow God to use this word today and to make it new in our lives. Mag hierdie woord ons harte en ons lewens verfris en ons lei op hoër grond met hom. In Samuel is 15 vanaf vers 1, dus in Samuel vir Saul, die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare, ek het terweer gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, en dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog in Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die bakvloek tref alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie. Maar jy moet om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Daarom het Saul die manskappe opgeroep en hulle gemonster in Telaim, 200.000 voetgangers en 10.000 man van Juda. En toe Saul by die stad van Amalek aankom en in die dal inderdaad opstel, sê Saul vir die Keniete, gaan weg, verwyder julle trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie met hulle saam wegry nie, want julle het guns bewys aan die kinders van Israel by hulle optog uit Egipte. Toe het die Keniete hulle verwyder onder die Amalekiete uit. En Saul het die Amalekiete verslaan van Havila af in die rigting van Sur, wat oos van Egipte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang. Maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die manvloek gedryf. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar en die beste van die kleinvee en beeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die manvloek tref nie, maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die manvloek getref. En die
na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, "Mag U geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer." Daarom vra Samuel, "Maar wat vir 'n geblaar van kleinvee is dit in my ore, en 'n gebul van beeste wat ek hoor?" En Saul sê, "Van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here, u God, te offer, maar die ander het ons met die manvloed getref." Toe sê Samuel vir Saul, "Hou op, dat ek jou kan meedeel, wat die Here vandag met my gespreek het." En hy antwoord hom, "Spreek." En Samuel sê, "Is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie. En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete met die manvloed, en veg teen hulle totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here?" Toe sê Saul vir Samuel, "Ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my opgestuur het, en Agag die koning van Amalek gebring, maar die Amalekiete het ek met die manvloed getref. Maar die manskap het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die manvloed, om aan die Here u God in Gilgal te offer." Daarom sê Samuel, "Het die Here behaag in brandoffer en slagoffer, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde. Want wederstrewigheid is 'n sonde van daagsverery, en eiersinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het die Here jou as koning verwerp. Tot sover. Kom ons maak ons goed toe. Father, we thank you for your word. We thank you that we can receive it. We thank you that we can read it. We thank you, Lord, that we can understand it. Maar Here, ons kom ook vandag, en terwyl jy aan ons al hierdie vermoëns gee, bid ek dat ons dit sal gebruik. Bid ek dat ons dit sal aanwend. Here, om U te verken. Help us, Lord, in our conduct, in our living through every day, to honor you, to glorify you, and to draw closer and nearer to thee. Ek bid, Here, dat U die spreker vandag sal wees, wat 'n woord, U woord, in elkeen van ons harte kom lê, en dat U waarlik sal groot wees in ons midde. Dis my gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons teksvers is opgeteken in die boek van Hebreërs, die 4de hoofstuk, die 12de vers. Our text for meditation is found today in the book of Hebrews, chapter 4, verse 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en burg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Ek het nooit op te let na die Amplified vertaling wat hierdie teksvers vir ons nog dieper omskryf. The writer says, for the word of God
is living and active and full of power, making it operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest part of our nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. I do not know whether we realize that God's word carries these or this power. Daarom wil ek vandag se boodskap optitel: Wat doen of beteken die woord van God vir jou? Wat doen of beteken die woord van die Here vir jou? What does God's word do for you? What does the word of God do for you? Praat met enige kind van die Here en elke een van ons sal vir jou sê dat die woord van die Here, die Bybel, vir ons belangrik is. Niemand in hierdie kerk vandag sê dat hierdie woord nie belangrik is. Die vraag sou wees, hoe belangrik? Hoe belangrik is hierdie Bybel wat jy vashou vir jou? Die tweede waarmee ek die vraag wil opvolg, is wat 'n verskil en blywende verandering of veranderinge het hierdie woord in jou lewe teweeggebring wat verander sigbaar is. Jy sien, dit help nie ons sê hierdie woord is kosbaar. Dit help nie ons sê die woord is belangrik, maar niemand kan dit sê nie. Nee, maar het verander hier binne. Dit waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek kan nie wat hier binne is wegsteek nie. Some people read the Bible daily, whilst others only hear it weekly when they come to church. The Lord Jesus said of people, not all but some, that the Bible's effect in their lives are the
God's word. This is, after all, the reason and the purpose why God gave us His word. The writer of Hebrews confirms it when he said that the word of God is living, it is active, and it is full of power. It is operative, energizing, and effective. Are we operative, operational, active in the kingdom of God? Are we energized and effective because of God's word? What does His word do for you? En ons lees 'n gedeelte deel Samuel met Saul die woord. Hy deel dit om die opdrag wat die Here vir hom gegee het. Saul hoor die woord, hy ontvang dit. En dan gaan hy heen en hy gee uitvoering aan die woord. En dan kom die Here en gee vir ons 'n maatstaf. Jy sien, dis mos iets waarna ons altyd soek. Hoe weet ek of ek doen of in lyn is met God se woord? Hoe kan ek myself meet om te bepaal of ek dit reg gedoen het? Die Here gee vir ons 'n maatstaf wat ons kan gebruik om die uitwerking en die effektiwiteit van ons optredens, van die uitvoering van ons opdrag mee te neem. What is the measurement? What is the measuring stick that the Lord gives us? Hebrews 4:12 that says, for the word of God is living and active and full of power, making it operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, and of both joints and marrow, exposing and judging the very thoughts and imitations or intentions of the heart. Let the word of the Lord bring life. When we look at Saul's life and the way he executed on the instruction which the Lord gave him, did that execution, did it bring life? Was it powerful? And did the word judge the thoughts and intentions of Saul and the men with him? Says heart. In Saul's execution of God's word, we do not see that it brought life to him. And no, I'm not referring to whether it brought life to the Amalekites because God instructed them, destroy them, because they opposed Israel. Because of how they treated God's people. The word of God means nothing. In fact, it is only a book with no value when it is not practiced. Dit beteken niks. Hierdie Bybel kan niks doen. Dit is net 'n boek wat weer bring en weer uit op hierdie kansel lê. Dit bring nie mense in die kerk in nie.
Dit verander die harte van mense nie. Dis 'n boek wat jy lees. Maar wanneer ek die boek lees, die woord lees en dit uitvoer, dan raak dit lewendig. Dan raak dit energie. Dan word dit effektief en dit verander harde lewens. Want ek beoefen dit. Ek pas dit toe. So in die toepassing en die uitvoering van God se woord sien ons van Saul nie lewe nie. Want wat doen die Here? Hy skeer die koningskap van hom af. Hy verwerp hom as koning. Hoekom? Omdat hy die woord nie uitgevoer het, soos dit gegee was. Omdat hy die woord gaan verander het en aangepas het om te pas by wat hy wil doen. Saul vind die lewe. Just think for a moment about Saul's life after this fight. A young boy was anointed to become king in his place. The women of Israel went out in song and sang, Saul has defeated his thousands, but David his 10,000. David was exalted above Saul because Saul did not obey or practice the word of God. I'm not referring to I'm not referring to something like the word. You see, when God gives an instruction, He expects from us to execute it as He gave it. Die Here vra nie, gaan pas dit aan, soos dit jou pas, en dan sal dit vir my aanvaarbaar wees nie. So die toepassing en die uitvoering van God se woord, die opdrag wat Saul gekry het, bring nie vir hom lewe nie. Want hy voer die opdrag uit, soos hy gehou het, en nie soos God gesê het nie. Al sê Saul, dat die bedoeling en die intensie was om offers aan die Here te bring, kom die ware bedoeling van hulle hart tog na vore. Want die skrif wys dit uit. En die ware bedoeling van hulle hart was nie die offer nie, maar was ongehoorsaam. Saul en die manne se hart was ongehoorsaam, en dis wat na vore kom, ongeag wat hulle voorgee. We can pretend, and through our pretense we might convince man, but God knows our true intentions. The word is always powerful, whether we are aware of it or not. The only way to become aware of its power is when we act on the word, not on something that looks like the word, but on the word.
It is keep on practicing it throughout your life. Sometimes it does not yield results immediately because our hearts have not been changed or renewed yet. In the same way, we are able to evaluate our lives using the standard to determine how we do. So when my heart has not been changed, I can evaluate my life and say, Lord, somewhere I fall short. Show me, and we'll do this. Maar ons grootste probleem is die feit dat ons nie bereid is om moeite te doen of tyd te vat om eers God se woord te hoor te doen. Ons hoor die woord, of ons lees die woord, en ons beweeg aan. Ons bedink dit nie altyd. Wat sê die Here vir Joshua? Hy sê vir Joshua, as jy voorspoedig wil wees, dan mag hierdie wet nooit in jou mond uit nie. Maar jy moet dit oordink, dag en nag. Joshua, dit moet in jou hart wees. So jou hele menswees moet gevul word met die woord van die Here. In alles wat jy doen. En wanneer ons die woord oordink, en nadat ons dit uitgevoer het, moet ons onsself evalueer. Maar dit doen ons ook nie. In the second book of Corinthians, chapter 13, verse 5, Paul said to the church in Corinth, test and evaluate yourselves to see whether you are in the faith and living your lives as committed believers. Examine yourselves, not me. Or do you not recognize this about yourselves? By an ongoing experience that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test and are rejected as counterfeit. Amen. The Lord therefore wants us to consider our lives and to evaluate them. The evaluation should be made against the measurement He has provided. Hebrews 4 verse 12. The fact that men failed in life made them, and even us as well, to look and to consider imitations and replacements for the real deal. But we can never replace God's pure word and the life He brings with man-made counterfeits. Hoekom wyk mense af? Hoekom wyk mense af? Want ons wil raak groter as God se wil. Ons is nie bereid om op te offer nie. Of ons is bekommerd oor wat iemand anders gaan sê. Ek onthou 'n storie where Mayo came to visit the church. But in this church there was this one fairly old or elderly man. And he was very outgoing in the way he served the Lord. But this man was very poor as well. And at that time he was in need of new shoes. So the pastor went up to him and he said to the man, listen, Sunday
service, the mayor is coming to visit us. Will you please keep quiet? Just be orderly. You know, it's not that you're out of order, but don't be as loud. Don't be outgoing in the way you serve the Lord this Sunday. Just hold yourself in. And this man, and the pastor said to him, and if you do this, I'll buy you a new pair of shoes. So Sunday came, this elderly man entered church with the intention to keep to himself. But as the service went on, he just could not. We sang about it this morning. We said, there's a fire burning inside of me. I want to be a soul on fire, is the other song we sang. So this is how this elderly man felt. And he just couldn't keep to himself anymore. And the next moment he sprang up and he said, shoes or no shoes, praise the Lord. Jy sien iewers moet ons begin om dit wat mense dink en dit mense wil hê af te lê en daarmee te kom en te sê, Here, dit wat U wil hê is wat ek sal doen. Here, ek gaan nie luister na wat mense wil hê nie, want om U te gehoorsaam sê, Petrus sal dit vir die Jood verhaal, is meer belangrik om na mense te luister. God se woord kan nie 'n verskil maak. Dit kan nie verfris en dit kan nie lewe gee wanneer ons afwyk daarvan nie. Dit kan nie hierdie dinge doen wanneer ons sê dele daarvan wil aanneem omdat dit ons pas, maar wanneer dit ons nie pas nie. Hierdie woord is soos 'n regkaart. Jy kan nie die volle prentjie kry as jy van die stukke uitlaat nie. You cannot experience the true power of God's word and the life in Christ if you do not accept the whole word. As ons nie by die uitkoms kom van lewe en verfrissing en krag en oorwinning, terwyl ons nie die woord toepas nie, is dit net vir ons 'n bewys dat ons nog nie volkome geword het nie en nog moet werk en oefen. Maar Saul was nie bereid om dit te doen nie. En toe hy voor Samuel staan, toe probeer hy ander blameer. Hy was nie bereid om te evalueer en te kyk wat hy verkeerd gegaan het nie. Maar hy probeer sy eie aksies verbloem. Adam blamed Eve. Saul blamed the man. We shift responsibility and accountability. Whereas God's word calls us to be accountable and responsible. I want to close off this morning and I want to ask you, how do we act on God's word? Or is it only something we listen to so that we may soothe our own consciences? None of this will ever teach us how powerful and alive of God's word can be. The Lord, in actual fact, is calling us today. And it's burning in my heart to share this with you. But the Lord is calling us today to truly turn back to His word and His whole true word. Wil jy lewe? Wil jy hernie word? Wil jy kragtig wees?
En wil jy in God se koninkryk 'n verskil maak? Pas dan God se woord toe wat hy gegee het. Moenie net hoor en nie doen nie. Kom laat ons terugkeer. En alles wat ons dink, ons weet, aflê en opnuut God se woord lees en beoefen. Kom laat ons terugkeer en alles wat ons dink ons weet, aflê en opnuut God se woord lees en beoefen. Paul calls us to reject profane and old wives' fables or fables and exercise ourselves towards godliness. What does God's word do for you and for me? Doesn't change us. I do not want to know whether it changed you many years ago. At the time when you came to Christ, I want to know, does it still change you today? If God cannot change, and His word remains until eternity, then His word should still change us today. Kan ons die ware krag en lewe van God se woord leer ken en dit uitleef. Beoefen dit in die godsdienst. Kom ons luister. Father, as we come to you, I realize that you grew tired and weary. Lord, of people imitating certain parts of your word. You grew tired and weary. Plainly said, you became fed up with people just taking the sections of your word with which they are comfortable, but ignoring the rest. And so you call upon us to lay down, to put aside, or to set aside everything we think we know, and to take up your word and start reading it as if for the first time. En Here, dan om dit dan te gaan toepas. Ons daarin te beoefen totdat ons volkome is, totdat ons Here kan beweeg van oorwinning tot oorwinning tot oorwinning. Want dis wat U gee. U woord is lewendig. U woord is kragtig. U woord is effektief. U woord onderskei tussen die ware bedoeling van jou en dit wat die mond verklaar. Dit beoordeel Here. Maar U woord bly ook altyd dieselfde. Dit staan vas. En vir ons is dit daar om gebruik te doen. Help us to use it. Help us to not just use it in our own, for our own gain, but truly to apply it for others to see that your word is still alive and still true to this day. I pray this now. Thank you for it. In Jesus' wonderful name. Will you be with us as we go our own separate ways? Protect your children. Keep everyone safe. And bring us safely together at your appointed time. I pray this in Jesus' name.